Israel na Iranian IRGC gi intelligence ship Hatkhre Iran gi khwaidagi mapangal leiraba Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC gi intelligence ship Masjid Khademi Hatkhre haina Israel gi defense minister Kaz na lauthokre mahakna lemhoriba Iranian leaders sing mathang hatkani haina su threat tawkre Israel Defense Force IDF ki Chief of Staff Lieutenant General Ayal Jamir amasung senior oiraba military official singa bifam pangthoklaba matungda Defense Minister na Iranian Revolutionary Guard sing ase micham sing hatpane terrorist makok sing ase aikoina hatkani haina phongdokki aikoina makoi amagi mathangda ama mathang lauthagani haina kasna warning tawki Iranian regime asigi sel lakpham lambi thadatnabagidamak makoigi maruoiba infrastructure singda amasung makoigi missile puthokpa ngambagi mapangal thugainaba aikoina makha tana attack tawgani haiki aikoina makoigi steel infrastructure amasung petrochemical industry thugaikhre masi nungtigi makha chathagani haina defense minister na phongdokki mamang sahigi June thada Israel na numit 32 chupna Iran gi mathakta khut thabada IRGC gi intelligence ship Muhammad Kazemi Hatkhre matungda Masjid Khademi ase Hatkhre gi mamangda appoint tawkhibani haukiba February 19 da US amasung Israel na Iran gi mathakta khut thaba haukraba matungda yamna thuna lebak asigi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei Hatkhre matungda Israel military na Iran gi senior oiraba official kaya marum so hatkibani civilian infrastructure attack tawraklabade yamna thina mang takadaba mongda khud hangani haina Iran na haikre we're giving them till tomorrow 8 o'clock Eastern time and after that they're going to have no bridges they're going to have no power plants Stone Ages Strait of Hormuz hangdoknabagidamak United States ki President Donald Trump na Iran da deadline pikhiba du loigadaba pung kharadamak ngaikhiba amasung Trump na lebak pokpa numitta energy facility thongna chingba pumnamak target tawduna norok haitharagani haina threat tawkhraba matungda Iran gi sarkar na civilian infrastructure da attack tawraklabade yamna thina mang takadaba mongda khud hangani haina warning tawkhre civilian target singda amukhana attack tawrakpa tarabade aikoina mathang lokhatkadaba landaba amasung khud hanbagi operation adudi yamna hena mang takningai oiba amasung pak sanba oigani haina Iran gi Khatam al-Anbiya gi central headquarters ki spokesman na haike lan hena lusilakadaba mongda Iran gi supreme leader gi advisor wariba Ali Akbar Belayati na Bab al-Mandeb so Iran support of militant group singna target torokpa yai haina warning tawki Bab al-Mandeb ase Yemen gi capital khudum chaliba Iran gi proxy terrorist group Houthina thingjanaba honarakpa yaba Red Sea gi akhuba samudra gi lambi yamane masigi samudra lambi amasung Strait of Hormuz ase Iran amasung makhoi gi proxy terrorist singna thingjan kiba matamda prithvi gi energy supply amadi atai jahaz sing gi khongchatta yamna thina akaiba pigadawri President Trump ki oinadi US ki dabi sing phangdaba matamda Iranian regime thudeknaba pak san operation tawgani haibagi ingit piri lebak pokpa phawbagi manungda makoina karigumba khara tawdrabadi makoigi power plant amatta leiraroi thong amatta khillaga leiroi haina Trump na Wall Street Journal da phongdokki Japan gi opposition party sing amasung misam sing na kulai yonabagi khongthang mayokta protest tawkhre kulai yonbada leiramba athingba kaya lauthoknaba amasung military pakthok chauthoknaba khongthang kaya Japanese sarkar na lokhalakpagi mayokta Japan ki capital Tokyo da opposition parties singi senior leaders sing amasung misam lising kaya na lan pamde haiduna kanna yaningdaba phongdokkhre Tokyo gi Ikebukuro station da pangthokiba protest aduda mi lising taruk hena saruk yakhi maduda mi singna military pangalna ingthaba purakpa ngamloi amasung prime minister Sanai Takashi pham thadu u haina thaba sign sing paikhe makoina lan pamde ingthaba kahenganu haiba kholau sing sulauki
मियामना प्रोटेस्ट तौरक्लिबा से तकाईची की सरकार ना था सिगी ममांगदा खुलाई योनबगी अथिंगबा कया कोमथोकनबगीदमक डिफेंस इक्विपमेंट अमसुंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तौबगी प्रिंसिपल अहुम चटनबा हौनबा थौरांग तौरी हाइना जापानीज मीडियाना रिपोर्ट तौख्रबा मतुंगदनी रैली अदुदा वांगांखिबा अपोजिशन की पॉलिटिशियन सिंगना मिरैपाकता खुलाई योनबा तारबदे लान हेना थोकनबा मचाक ओइरकनी अमसुंग मदु जापान की पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लान यौजररोय हाइबा फिरेपका ताइवानबो ओइरकनी हाइना फोंदोखि हनबलेतना मिलिटरी मापांगल सेमगतपा एंटी एस्पियोनेज लो चनहनबा हौदोकपा अमसुंग नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी लिंखतनबा प्लान कया तौरिबासिना जापान असि यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा मओंगदा लान की थौरांग तौबगी माइकैदा चिंगनी हाइना मखोइना चेक्सिनवा हाइखि लान सोंगनबा इंटरनेशनल वाथोक सिंग फोर्स सिजनरगा लोइसनबा होनबा नत्रगा इंटरनेशनल वाथोक ता पांगसिनबा हाइबसे जापान के कॉन्स्टिट्यूशन ना मयक सेंगना यादबा अमनी हाइना जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी की चेयर तोमोको तामुराना चाइना के जिनहुआ न्यूज एजेंसी की इंटरव्यू दा फोंदोखि खुलाई योनबा ओइरबसु नत्रगा तोप लेबाक ता कापसिनबा याबा मिसाइल सिंग पाइबा ओइरबसु असिगुम्बा खोंथांग सिंग असि कन्ना थिंगदबने जापान से लान तौबा लेबाक अमा ओइरकपा याबा अदु थिंगनबा अखोइना होनगदबनी हाइना कम्युनिस्ट लीडर असिना हाइखि जापान दा मिखलदा यामना थीना माइथीबा नंख्रबा ओपोजिशन पार्टी ना सरकार की पॉलिसी दा कन्ना यानिंगदबा फोंदोक्लबसु ऑथोरिटेरियन लीडर्स सिंगना पानबा कम्युनिस्ट चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया की थ्रेट यामना कंसिलकपा मरमना जापान ना मिलिटरी मापांगल सेमगतपदा नियोय कयाना सपोर्ट तौरी ताइवान गाथोकपीबगी मतांगदा नत्रगा मिलिटरी मापांगल सेमगतपगी मतांगदा सनाई तकासीना हाइखिबा वाफम सिंग जापान की प्रजा चाद हुंपुमातोइना सपोर्ट तौई हाइना थाजनरी नोंपोक अफगानिस्तान दा कन्ना खुद थोंगनबदा अफगान तालिबान पाकिस्तानी मिलिटरी के बॉर्डर पोस्ट अमा खुदुम चनसिनख्रे नोंपोक अफगानिस्तान दा पाकिस्तानी फोर्सेस का कन्ना लान थोकलबा मतुंगदा पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट अमा खुदुम चनसिनबा ngamle हाइना तालिबान क्लेम तौख्रे तालिबान की फोर्सेस अमसुंग पाकिस्तानी मिलिटरी की मरक्ता खुद थोंगनबगी वाफम अदु लोकल ऑफिशियल सिंगनसु कंफर्म तौख्रे लान अदुदा आउटपोस्ट अदु लौसिनखिबने काबनबा अदुदा नकल अनिमक्ता सियाना कया थोखि हाइना पाउगी सोर्स सिंगना हाइरी पाकिस्तान अमसुंग अफगानिस्तान की लान असे चयोन निपाल चंगसिलकपा अमसुंग टेंशन यामना वांगलकलिंगै तालकता आउटपोस्ट अदु खुदुम चनसिनखिबने ड्रोन अटैक तौनबा एयर स्ट्राइक तौबा अमसुंग आर्टिलरी कापसिनबा यावना लेपाक अनी की मरक्ता थोक्लिबा लान असे अथुबा मतमदा लोइसिनगनी हाइबगी ममी अमत्ता उद्रे नकल अनिमक्की मरक्ता यामना कन्ना खुद थोंगनरिबा से चाइना की उरुमकीदा ममांग चयोलदगी हौदुना वारी सानबगी थबकसो कन्ना चथरिंगै तालक्कने अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मोताकी ना फोंदोखिबा मतुंगिना वारी सानबा सिदा महाकी मिहुत सिंग सरुक यारी अमसुंग वाथोक लोइसिनबा माइकैदा थमोई सेंगना होटनरी हाइरी वारी सानरगा लान असि लोइसिनबा पामे अदुबा अफगानिस्तान ना मसागी ngамखैगी सक्तम ngakthoknabagi hak lei haina mutaki na haiki mamangdasu lebakani asi round kayarak wari sanakhre terrorism gi wathoktagi lakliba lan asi loisinna honabada khongpham handokna daba maramna ngasi phawa yanaba purakpa ngamdri haiki